بینەرên hêja ez niha li bajarê Amûdê me. Em li gelek bajarangeriyan merewşa koçberan ji bo we daxuya kirin. Dema ku şerê reqa û tebqa hat dest pê kirin çeteyên hikûmeta Şamê ew devergirtin, êdî xelkên me yên koçberên Efrînê ku ev sê carin koçber bûn neçar man ku berê xwe bidin cihê bi ewle. Îcar gelek ji wan hatine bajarê Qamişlo, Hesekê, Amûdê û Dêrikê û her bajarên dîtir. İcaz îro hatin me Amûdê li dibistanên bajarê Amûdê. 13 dibistan ji koçberan hatiye dagirtin. Ji bo wan tenê alîkarî ji rêxistinên xwe cihî yên Rojavayê Kurdistanê, ji Kurdan, ji Kurdê derveyê Welêt, ji rêveberiya Xweser û Heyva Sor tenê bi hev re dibin alîkar. Wate tenê Kurd bi hev re dibin alîkar. Tu rêxistineke navdewletî heta niha alîkarî pêşkêşî koçberan nekiriye. Îca civatek xweş e her çendî ku di dibistanê de rewş gelek zehmet e jî. Lê min xwest ez hinekî sohbet bi yadê re bikim. Yadê tu ji reqa hat an tişt tebqa hat? عم تبقى وتر عم تبقى وتر عم تبقى وای سال کبی عم تبقى من تبقى جی پاش اول شو سرمداد جاش حب سرمداد و ما قد که خلص كرام وتر Yadê çend qıçket ene? قد كم عم شاش كل فاتنا ششن خودی وان بهێلێ زەحمەتی وە چی دی؟ یعنی ئەف سێ جار هون کۆچبەر دبن ئێشاوە زحمة عم تبقى ذاك هاد انتبر نبي قل معكر يعني زحمة بر ما دار بس كر بر ضربكي بر تانبي حتى ما قد كي خداش وانا خلص كرنا وتم بيجي تشيك هاتن وتسال الحمد لله خديرو يعني مستقبل عم تلك یادێ یعنی ئەس دزانم ئێشاوە gelek mezin e taybet jî bînerên hêja xelkên me yên Efrînê ev ne cara yekemek û koçber dibin ev sê carin ji ber hovîtiyê ji ber qirkirinê ji ber destdirêjaya li ser jinan neçar dimînin ku cihûwarên xwe terk bikin û werin cihîn bi ewle her çendî ku yadê dilê wê dagirtiye jî lê em herkes hêz dikin bê çi di dilê yadê de ye yadê xwedê sebrekê bidê em çi bikin halê me Kurdan ev e herkes dixwaze îro Kurdan qir bike لا بكيخر عم دخل عم بتل مالي خو عم بتل مغتاع فرينو خو عم بتل أخو تارو خو بأرضو هين تمشي مع خيرة أرضو عم كشتن دنيا صورة باقي كلام كتم برافي نارن تمشي مع خيرة هاي كوبرا يزولم تمشي مع خيرة قد كم أقل بعد يورش إن شاء الله قد كتال بعد يورب من الله ما تشكري بتا أبا أخوتها أبا أخوتها أبا أخوت سورة داره بس حتى نكو حس ما ندهصل نتل ما دخينه هاي قدل تاخذ تبو تداب دهصل دتل ماخه ان شاء الله جامنا كابن ان شاء الله جامنا كابن سركفتين ان شاء الله كرمان جاي ان شاء الله كرضاي رب العالمين كنت انا خد بين ربك ولا شي كذا بما بتشاوتي شي كذا بشاوتي رب العالمين الله خودê sebrekê bidê yadê cardin spas ji bo ku tu derdê xwe hinekî me re par vekir û kesên ku bêwijdan û bêdemîrin dixwazin gelê Kurd qir bikin û ev rêxistinên ku dibêjin mafê mirovan e heta niha tu alîkarî bi we re pêşkêş nekiriye نو كاي تكو معنى كاي حورناكي منظمة تكو معنى حور كرو هوا كاي تو يعني بهالجوجي مثلا هبولا داردو كاي معنى حورناكي بر على صعد هبولا بيجي هبول كل ما بحيرن كل عسكر خو بحيرن كل ملاتي خو بحيرن تصل الحمد لله اش خديرو الحمد لله سب منظمات خوغون ما سو سوبا دون ما موجود دون ما بيتشتو دون ما يعني عم شان اكرن عم عرضين نامه وان شاء الله جمله حرب ساكنه عم ببكي في خروزينا وعم كدار تصل الحمد لله اش خديرو بركات بيرسوا كيك تموت نجيشتن بر قد كما سوق سليم هاي مر هاي كشتن هاي جارجكرن هاي حر هنك بتونوكي يعني شاوتي دا قلت له كنكو يعني عم سين مسام زري بخود عم يعني ام جوانا كينا ام جواكي بعلمنا ام كدار نشاب قدره ما ابويا ام قدره ام تشوكن يعني ام كدار ولا جنزون ام كي كدار ام جنزون بيرضون نجمع خير ام جنزون